Lapang subhay pi baroh chikan YouTube channel janga ka Jingtip Technology. Baroh pala baieid nga company kan nga video namar na ju iba Hapoh comments ki kali kena college bat kena balik school ki ong. Hato ka scholarship jangi ka bat la verify ni bat kumno ngila ban le ban page kata ka verification. Tali ngan batai phim mentara ka proof. Kong do pide ban le Hapoh Chrome browser tapi la le Hapoh Chrome browser sa type NSP login na. Lam i gila tahu ni National Scholarship Portal NSP login tengni klik hang tu. Tidak pilih klik hang tu siap type your application ID baru password tengah ngala si FIFA teh ulah dan begini ni tengni type your new captcha X riu nyo pra baru you dak red tengni I login pilih ban i pala baieid ngila ya login mentan tengah ni application status application final verified by state board force nodal officer kini verification details pilih ban i application verified by college, application verified by state nodal officer, yes. But application Aadhaar verified, ni kita yes. Kita ang ni application found duplicate by system, no. Tes akan niga scholarship amount processed from NSP to PFMS kaniga kham po namar ni ado September Oktober jong news nem kijo yo abim tahi manus nem. Tapi lamin i kaniga university ru la verify men after it barang men kong. But ini state nodal officer bekerja first born star ramsit ia wala verify haka kat santergo March ajar pulai ditangam ni palok baieid pila ban yawan page ya ka scholarship jongphi Hato kalau verify ni em badadan ki jing bambiang mah lani pi bag ki dan ki jing thut jong ka scholarship jongphi kum ka Aadhaar kai pide ban let kli napok jong ka tega office balik ka scholarship badan hati Hapoh laim kara ditangam tahu palok baieid Khublei Shibun Paralok kan video jangan ngak scam kan iarap iaphi Khublei Shibun